ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 1000 pusau. What happening ke jing do jing kermen ya kalau we bedum jang ki samla bilang ngop how drunk hende hakum gani ka por lami we samla ya ubla tip kerteng kumwelkin stone shadam bula pin mena bonya kejat nagdanagar jang jela Arunachal Pradesh banyala persha ya ke jing shirke jang udrong baban khot ban weru ya kitu ki para samla bula imkirni baik bula syate amrau ha ke jing di drug bakin pin thamai no ya ka jang ke jing im daga bakir no ni ke jing mlin basniu bakila imkirni berwasikata ha ke jing keran bakila pathai ku bor ha ka pulai trik unai lur arajar phosau usamla welkin stone shadam ulia tho bon sedang ya kan ke jing ya kejan nandu kalai photrik unai lur arajar phosau berunya sanpho kilometer ha ke shisngi daga jing thmu ban pendap tanga po prasngi lait no ha ke sngi ublai hakni ka jingtmu ka janga bagan dia saka haka wogothon ka bana itanagar silo te wala hani dan komuni tang langut rai kiban den namanga kinya dan sangat kiban shirki ya kakam ka ban longkung ki support team banyak kejat na itanagar silo par ban tang mga marwai te hakni ka jinya nila shim ya ka team ka bolong baginya persya drugs Bangila temu bangin ya dengan ya kerjanya 1 kilometer sismi ka kilometer ka ba nadun itanggar silong ka dan laispa nyopau lan ne laispa nyopau tam bangnya 1 kilometer sismi ba ni pendap dengan hapo prasmi teka ni sedang na diran atung college kemudian ha itanggar bangin penkot dengan ha North Eastern Hill University ni hu kemudian ni ha mulai musim penro. Te kami kecinya sedang nak aku trek in mi banlet dan na Shillong setiasa itanagar buat hadian buat in sab se asni kin dan kikam tibangin habat pendap se bahakalai putrek buat kesnya bingkong in sa sedang kecinya jadi bangin sa pendap ini haka praterik kan long kendai sini hendrai haka sini haka hendur terpat ngin num ya nomor predik sini sendiri tak kumba kurang dengan si ngin num pelang isinya banga dan hanya ban ai kublai ban pa ya kecing sengu kejonga ya ka sarkar Meghalaya ba ka sports department kila sponsor ni nomor kecing haka ni isinya kalau ke bawah na kapla jong na ke jinyo jong minum la ban sei jing jing sa penrei ke sports department kalau keluar banyar ini kalau ai singap ke bawah khiatam ke bawah ke di bangkit kalau simpi ke sports department batna aku beliau ya director of education di Shri Swangel Pembe IS iba yarap lagi hawangi penbek ki kam kicam bat ila ploy ban yarap ni hawangi la let me see bang ya thu ya ke hawangi le bagi hawangi nan kam nak liang jingi ila ong ko yarap bat in le ka bala bat kumta hiru ila yarap bat ke jingarap jingi ka la siso te ga ai ko bleiru ya ki seng go fer ba ki business go fer ki belajar yang ini haki tiar kita nomor ke jingi numla ban sulit banyak untuk kelam dari yang tiar kita dan nadu ki patulun ki bang in pom nadu ki juti ki bang in pom nadu ki electrolyte khamtam ne haki chakabasyet khamtam ne haki chagoti asam kelam electrolyte kan jinja ban banyak nomor kejintang ke sini tu kejingsiat jadi jaga kalawan poil selu pun bang nila penyo hydration dengan kubli jaga Shillong Adidas jaga Pro Cycle Shillong jaga GP Image Impression jaga Film Station benarnya kibala ini kini hikir kita iki jingdakam kiba habangi mi siki kila keluar berjalan Kembali nama
ketika jengtemu jungi kalau kawak ketuan ketika jenguk mengiyak kejat kerja dalam jadi walaupun sedang kalau menolak persyak jadi kata jenguk dan ke kemudian ini hajung agak gemlang salam kedua kerja kita drugs ya ki berbun ki kena semua te ni kermen limbah kan ni ke program nila kendan kena ke impact pop society pop state ke jalan but kunjuk kari te ni kerpat penyesiar ke memang ki petba ki dan kam ke support dari tang ke tim jengi tang kalian jengi minum lah pun loy ke iklan ke jeng support lagi gue kita orang bangi kade kajing kerni jum drugs kalau long shabu parat markas ni jugi be hakidius man ki jaga kindan bet ki sharp drugs samla jungi ingop bet hakane ka jingkerni jum drugs te kum kalian kejongi pa ni kwa kan pi se ko pertai ni kwa ben pau ye bangin ai ke jing kersan ka jing sotu pa ni kiwei ki bom ngop drog kin sau pha ban kia nau ni jing ni Kunis na mulai parja patula ya ke COVID kama ngada ya ke kajian ke basis pasi kita hanya aku slow ni te kene cara de cover ki news bofer te how news na ni ngada ya kowe kajian yang Guwahati ni Shillong te kowe kajian yang Boston ni Shillong te kene ka jinya ko nan det sha na tal ka nan kowe ni jinya ke bawah menyai interested berkenaan kembali komfort bangan ya lain jenis state. Mungkin orang bukan buat kenika jika kita terkait kecil suatu nabi jangan terbuat kenika lapor penyisian dalam kajian jengi ini iba dan kamu yang bagi spread awareness persyaratan